Manipur State Transport ki bus lage Manipur Haiba Wahei Lokeshwor Haiba thong satharaba fawba hojik leiriba BJP ge MLA sina center na Haiba khudingi illaga dum leihiga doribra Governor da Wahei Amata Haiba Ngamdriba Karigino haina Khundrakpam Assembly Constituency ge MLA Thoksom Lokeshwor na phongdokrai Wafam asi Khundrakpam mayai laikai gi yaipalamjing lupna sinduna satharkiba ahum suba YLL trophy lisingni kunmanga loisinbagi thoromda phongdokibani Manahai, Manipur Haiba Wahei Thaba Yaro Haiba Wafam Asidi, Aikoi section of Matam Oire. Under Kimatangasida Yade Haiba Ma, Kangan Matangai Fade, BJP Amade, Party Siga Seminariba, Atopa Party Singa MLA Sing Topiraklo, Karigidamak, Manipur Haiba Wahei Si Thaba Yaro Haribono Haibadu, Kangan Luhaina Takshin Ki Haiki. MLA Namakatan Hai, Imalebak Leitraga, Aikoi, Miyamna Leirugi Karikanagani, Maramaduna ruling opposition Kaidana, Kongjang Sangshin Minase Haiki. Tungda MLA Nangasi. Sanakiva final match adugi ground gi fibam sadaba ubuda nuaitaba phongdok pelonena sanari singbu puning thawgatuna YLL gi ground asi mapung fana samgona bahona minase haiki tournament adugi final match ta ANY sina PYO bu penalty da ahum anida maithiba piki Hamdaki Civil Festival da General Sabakanda Manipur State Transport Gari Wara Chakamata Manipur Lesu Aduga Manipur Habu Warido तो कहते हैं हाँ पर यार है तो मतलब ना Karigino वाले से अपने चीजें बंद करें Karigino में तो मुझे पामाई वाले से अब मुझे मतलब का श्री मुठलन बता Karigino में का मुठलन दो है वैसे Manipur का पार्लियामेंट सरकार का योगी का योगी सरकार से सेवन है ना तो उन्हीं का ऑनर मेंबर्स इन का पता है हम लोग क्वेश्चन से तब कब तुम्हें लगेगा ना सेंटर है तो फिर मतलब जी है ना तो वो लगेगा ना अब Karigino में का Manipur had a way of Haiba, why you must say on the governor. I think I will never really put money. Young Haiba with Arama, 5 grand colors. Bill over that, hide the Karigino. Up to the point of putting image in the valley, the Popilova, Popoki in the Popoki, Yara has a you are money for us, how I have a position of a Matamaya, Popilo, Lala, can you say?